Iano Phi Ibit ban Phah Sha Assembly na Mawphlang Constituency how news nem arajar arthaulai. Ka sengsan partai kepadang syumi thamai hakani kejela ka Voice of the People Party hapok ke jingalam jongba arden melar basayomoj kala seida uba doristar marbanyang uba marbanyang uja kunnya kini ke election na ke tiket jong ka VPP but punya kun persya ikibai par ki kertong jong ka Mawphlang Constituency uba marbanyang udai ubala syong thai na ka kam senior accountant officer jong ka MEE CL ka sengsan partai kepadang su the hakani kejela ka seng TMC kala seida uba mau koridor renja uba mau koridor renja punya kunnya kini ke election arthaulai na Mawphlang Constituency na ke tiket jong ka TMC uba mau koridor punya kun persya ya kibai pat ki kertong jong ka Mawphlang Constituency ka sengsan partai BJP ka ba sanchar hadal hi bat kibai pat ki jela hakani ke jela kala penyikun haborok ki constituency katan reportedly but Mawphlang Constituency ka BJP kan penyikun da uba Wosi Rani uba Rani unya kun ye kini ke election na ke tiket jong ka BJP but unya kun persya ye kibai pat ki kertong jong ka Mawphlang Constituency hadin ke jingbom trek syuk jong uba Eugene Lengdo banyak kun ye kini ke election na Mawphlang Constituency house nem arjar arthaulai ka UDP kala sei da uba Matthew Beyond Star Kurba uba Beyond Star Kurba unya kun ye kini ke election arthaulai na ke tiket jong ka UDP persya ye kibai pat ki kertong jong ka Mawphlang Constituency uba Beyond Star Kurba udai observe bala syong thai na ka kam kum Chief Engineering jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kaseng PDF kabaya don lang hakani ke sarkar MDA kala seida uba auspicious El Mawphlang ubanya kun na Mawphlang Constituency uba auspicious unya kun yakani ke election na Mawphlang Constituency naka party PDF but unya kun persya yakibai pat ki kertong jong ka Mawphlang Constituency kaseng kongres kabala klalong kaseng kabomdon MLA syu hakani kasamai ka bamanta na kadaw bakil resign pat kilarong sikibai pat kaseng sain partai kaseng kongres kala seida uba Danison Kurba unya kun yakani ka election nakat party kongres but unya kun na Mawphlang Constituency persya yakibai pat ki kertong jong ka Mawphlang uba Kennedy Khairim udai u MLA barim jong ka Mawphlang Constituency house nem arjar khat pra uba Kennedy ulacha remno ha uba SK Henry hadin katu kat nisnem hadin ke jingklat no jong uba SK ka election commission kala pelong ya ka by election ha Mawphlang Constituency but ke UDP kala penikun da ukun jong ba SK kata uba Eugene but uba Kennedy ulay kun ya kini ke election steng samai na kaseng kongres Henry uklempoi syakatong hakani ke kenti ke bamenta uba Kennedy unya kun biang ya kini ke election arjar arthaulai omsyo na ke tiket jong ke kongres Henry unya kun ya kini ke election na ka party NPP hapok ke jingalam jong u Konrad ki sangma kumu chief minister